Reka nongere mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha nshuti bavandimwe bacu. Nguko uko tuba twigarukiye muri studio aka kanya n'amakuru abadasanzwe by'umwihariko n'imirwano ikomeje guca ibintu ku butaka bwa Kongo hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC. Turi ku mugoroba rero wa tariki 5 z'ukwezi kwa kabiri 2025 tugarukanye icyitwa updates utasanga ahandi uretse kuri no murongo mugari urajwe inshingano kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Turaza kwikoza mu bice FARDC biri kuvuga yuko ya deployinzemo icyitwa umusirikare udasanzwe ku rwego ruri hejuru mu misozi yegereye ahitwa Ikarehe. Biravugwa yuko ahitwa Katana hejuru cyane hafi y'ikiyaga cya Kivu, biravugwa yuko icyitwa FARDC ndetse biremezwa n'abaturage bari muri aba bice yuko yazanyemo icyitwa abasirikare, ariko ngibi byatewe nuko M23 nayo muri iriya misozi yahitwa Bunyakiri nayo yahadeployinze icyitwa abasirikare benshi cyane. Niko kandi nanone turaza kwikoza muri situation idasanzwe aho icyitwa umuyobozi mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru nyuma yuko intare zasarambwe zifashe umujyi wa Goma akaba yaragize gutya rwose akimurira icyitwa ibiro bye ahitwa Uvira. Turaza kumenya rero situation ya hariya Uvira ibikomeje kuhakorerwa nyuma yuko ahashyize ibirindiro ariko na mobilisation hagati mu baturage bahara muri Uvira mu bice by'ahitwa Remera no mu bice bya Sange, mu misozi ya Ngusa no mu misozi yahitwa Miki no mu misozi yegereye ahitwa Karambi utibagiye Kitutu. Hari byinshi byahakorewe ku ruhande rw'icyitwa Société Civile mu murongo mugari wo gushakisha buryo ki ngo bashobora kunganya imbaraga no gukusanya icyitwa imbaraga maze ubundi ngo bagahangana n'icyama cya M23. Turaza kwikoza kandi muri situation idasanzwe mu mujyi wa Goma tumenye ese bihagaze bite muri rusange. Mu mujyi wa Goma hari byinshi bikomeje kugenda bihakorerwa ku ruhande rw'icyitwa FARDC ndetse no ku ruhande rw'icyitwa abafatanya bikorwa babo. Ahangaha mu mujyi wa Goma uti rero FARDC yabiri kuhakorera ibikorwa byayite, ibyo turabigarukamo. FARDC ntabwo yigeze igaba ibitero, nta nubwo yigeze akaduruvayo, ariko biravugwa yuko hari uburenganzira bwasabwe n'abasirikare bamwe ba FARDC kugira ngo barebe uburyo kiriya mirambo igera hafi mu 2900 nubwo imiryango mpuzamahanga iyi ngiyi ishinzwe gutabara imbabare harimo Croix Rouge yatangaje yuko aba basirikare baguye hano ku butaka bwo mu mujyi wa Goma bashobora kuba barenga hafi 3100 nk'uko amakuru akomeje guturuka hagati hariya mu miryango itabara imbabare akomeje kugenda bivuga, ariko imibare fatizo batanze ni imibare 2500. Ubwo ntabwo twamenya impamvu. Turaza kwikoza kandi ku ruhande rw'icyitwa abasirikare ba Afurika y'Epfo. Abasirikare ba Afurika y'Epfo biravugwa yuko hari ababuriwe irengero, ibyo byose turamenya ese aba baburiwe irengero hehe? Baburiwe irengero hehe? Ibi ko bikomeje kugenda biba ikibazo ku rwego ruri hejuru. Niko kandi nanone turaza kwikoza mu misozi yahariya muri Rubero tumenye ese nyuma ya deployment z'abakomando M23 yakoze hari cyahabereye kidasanzwe. Turinjiramo indani naho tumenye ese ibintu bihagaze bitariya mu misozi Alimbongo, bihagaze bite Irambura, bihagaze bite Migeri, bihagaze bite Kamandi, bihagaze bite Kavinyonge, Burambo, bihagaze bite Uhevi ndetse no mu yindi misozi itandukanye ya hano muri Rubero. Turaza kwikoza kandi muri teritwari ya Masisi mu bice byahariya muri Kirorirwe mu misozi ya Kausa, Muheto, Kibarizo, Mweso, imisozi itandukanye ya hariya tumenye uko ibintu bihagaze muri rusange. Niko turi bwikoze mu misozi yahitwa Iwarikare, Nyamakombora, bihagaze bite? Bihagaze bite Nyanzira? Byavuzwe yuko M23 ku munsi wa tariki 2 z'ukwezi kwa kabiri bivugwa yuko M23 ishobora kuba yarajyanyeyo icyitwa komando kujya guhangana n'icyitwa FDLR yahungiyeyo nyuma yuko FDLR kubitiwe mu misozi ya Oso ndetse no mu yindi misozi hariya muri Masisi. Ibyo byose turabyinjiramo tumenye uko bihagaze muri rusange. N'ubudasa kandi bw'umurongo wacu mugari urajwe inshingano kubagezaho amakuru abagezweho kandi abayizewe. Niko turi bwikoze muri situation idasanzwe ku ruhande rw'icyitwa ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse n'icyitwa igisirikare cye muri rusange. Haracyavugwamo icyitwa urunturuntu ngo hari abo bari cooperatinga mu murongo mugari wo kuba babahanisha igifungo
kiremereye cyane ndetse gishobora no kubaviramo igihano cy'urupfu. Ese haba harimo ba bandi bagera ku 190 bafunzwe bakora mu nzego z'ubutasi Anile na Demiyape? Ibyo turabigarukamo tubyinjiremo tumenye uko bihagaze. Murabizi neza yuko ikiba cy'ingenza ni cyitwa Ido. Twihuse cyane rero ntago ndi butinde, reka dutangirire hariya mu misozi yahitwa Ikarehe. Nyuma yuko intare za Sarambwe zagize gutya zikavuga ziti aba Barundi abakomeje gucishwa mu kiyaga cya Kivu baturutse mu bice bya baturutse muri biriya bice bakerekezwa biriya bice bya Bukavu, nubwo twatangaje yuko Bukavu tudafite gahunda yo kuyifata, tugatangaza yuko Bukavu nta ntego dufite yo kuyikuramo, dushaka yuko tubanza tugakora akazi kacu mu mujyi wa Goma no mu bindi bice bitandukanye twigaruriye, ariko bati ntago dushobora kwemera agasuzuguro ak'igisirikare cya Repubulika ya Kongo n'abafatanyabikorwa by'umwihariko Abarundi. Aha nibyo byatumye intare za Sarambwe muri iriya misozi yahitwa Bunyakiri muri Karehe no mu misozi yegereye ahitwa Rwiro na Katana ndani cyane neza cyane hafi y'icyaga cya Kivu n'ahitwa Buzibu hagati neza cyane. Iyi Buzibu iri hagati mu kiyaga cya Kivu. Ni ukuvuga ngo iyi Buzibu intare za Sarambwe ko zatanze tuze izi operasiyo ziri gukora zo kudiployinga abantu basirikare muri kano gace, muri bino bice byegereye Bukavu, ubu nta kintu kirimo ra. Reka ibi bintu mbicecetseho gakeya, ejo dushobora kugaruka babwira ati intare za Sarambwe nyuma y'agasuzuguro gakomeye k'igisirikare cya FARDC zifasha umuhanda zerekeza ahitwa muri Bukavu. Biravugwa ndetse biranemezwa yuko hari abasirikare b'intare za Sarambwe bambutse ahitwa Bunyakiri hano muri Karehe bagaca ahitwa Katana bakisanga bari hagati mu kiyaga cya Kivu ahitwa Buzibu kugira ngo bafunge amayira y'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC. M23 yatekerezaga yuko abasirikare bashobora kuba banyura muri iriya misozi ituruka muri bice bya Kabare muri Bukavu ndetse n'ahitwa mu Masho, bakazamuka Bukavu bagacisha umusada mu kiyaga cya Kivu bakazamuka berekeza muri bice bya Karehe berekeza muri bice bya Bunyakiri, bakaba bazamuka bakisanga muri iriya misozi ya Rwamiko, bikaba byanatuma M23 igisirikare cya Kongo FARDC n'Abarundi bashobora kuba bagaba ibitero mu buryo butunguranye hariya mu misozi hariya Rwamiko mu cyerekezo kigana muri Masisi. Nibyo byatumye M23 ahitwa Bunyakiri ahitwa Buzibu neza cyane hagati mu kiyaga cya Kivu intare za Sarambwe zashinga amatako, ariko nta mirwano. FARDC nayo irabizi cyane. M23 iradiployinga, FARDC kabirebesha amaso gaceceka nitere amakompora kuko amakompora bateye hariya muri bice bya Masisi muri Wasake ibyaje kuyavamo barabibonye. Amakompora bateye mu gihugu cy'u Rwanda ibyayavuyemo barabibonye. Nuko ngo FARDC nayo iracyafite ubwoba kuko M23 iradiployinga muri bice bya Bunyakiri muri Karehe, kadiployinga Katana na Rwiro, ariko FARDC kugira ngo igire gutya izunguze ikompora rijugunye mu bice M23 iradiployinzemo ntago bari kubikora. Ahangaho wenda twavuga yuko intare za Sarambwe zatanze igitinyiro ndetse n'icyubahiro ku ruhande rwabo kandi baragikoreye nta n'uwabaveba. Turagaruka rero muri situwasiyo hano muri Uvira nyuma yuko umuyobozi mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru ashyizweho mushyashya agahabwa inshingano nk'izo uwitwa Peter Chirimwami yari afite. Uno mugabo nyuma yuko ahawe inshingano ngo yafashe umwanzuro ngo kwimura ibirindiro bye hariya muri Uvira, aho bivuga yuko ariko ngo nubwo yahimura ibirindiro akazi ari gukora ari kuzenguruka mu mijyi no mu masantere ya hano, ngo ari mu modoka ya Toyota afite na mikoro. Urumva ariko se abayobozi ba kino gihugu cya Kongo ubundi babaye bati? Ngo ari kumwe n'abandi bayobozi n'abasirikare ahitwa Sange no mu bice bya Ngusa na Mici. Biravuga yuko uno mugabo yahageze akagaragara mu makaritsiye menshi no mu mijyi myinshi hano muri Uvira ari gushishikariza urubyiruko kwinjira mu cyitwa Wazalendo, nyuma yuko ngo
bari kubona yuko ngo urubyiruko ari rwo ruzatabara igihugu cya Kongo nyuma yuko n'ubundi igihugu cya Kongo kiri kubeshya yuko u Rwanda ari rwo rwagiteye nyamuneka. Njya murabizi neza yuko na Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi nawe yigeze kubivugaho avuga yuko ngo mu gihe u Rwanda rwaba rukomeje gutoza ngo icyitwa impunzi zigatera igihugu cya Kongo bagafata n'ibice byinshi ngo ibi bintu bishobora kuzatera ikibazo gikomeye ngo bikaba byanatuma n'igihugu cy'u Burundi ngo nacyo cyaterwa u Rwanda rukakiyomekaho. Nubwo bukomeye Kisekedi Shirombo na mushuti we Evariste Ndayishimiye bafite rwose ubona yuko bukomeje guteza ikibazo ku ruhande rw'ikitwa societe civile kuko bari kubatera ubwoba ku rwego ruri hejuru cyane. Niko rero reka nanone tugaruke muri situation hano Goma. Situation ni nzuri sana, umujyi umeze neza, abaturage baracuruza, abaturage amasoko matoya n'amasoko manini, ibikorwa biganisha ku iterambere birakomeje rwose. Urabona yuko M23 na Alliance Fleuve Congo ibikorwa byabo rwose bikomeje gutera imbere nk'uko babishatse. Ni umujyi utamenya yuko umaze icyumweru kimwe ibereyemo intambara rwose, aho benshi bari kuvuga yuko rwose ngo bano bagabo ngari Imana yabohereje koko, kandi wanareba uburyo umujyi umeze ni paradizo. Ya masaha ninjoro abaturage batinyaga gutahamo ngo babazendo batabatega n'aba FDLR, reka siko bikimeze. Ni ibintu ubona yuko rwose ari ibyo kubahwa. Ni nako nanone ibikorwa byo gushyingura imirambo y'abasirikare ba FARDC abagera ku 2500 babonywe, ariko bibarurwaho namwe mu miryango yigenga ndetse n'imiryango ishinzwe gutabara imbabare harimo Croix Rouge, bari kuvuga yuko abasirikare barashwe bagera ku 3100 nubwo imibare fatizo yatanzwe ari 2500, ariko ubwo nta wamenye wenda n'indi mibare ishobora gutangwa. Urumva yuko ibintu bitoroshye nyamuneka, kandi FARDC ngiracyahirahira ngo rwose bwira uwitwa General Masunzu ngo nagira icyo akora rwose ngatabare ikitwa ngo abaturage ngo yigarure umujyi wago. Ese abaturage rabatabara ate abaturage bemerewe neza na M23 na Alliance Fleuve Congo? Reka rero mbabwire yuko no mu bice bya Rubero deployment, mu bice bya Migeri abakomando bazanywe, Irambura abakomando bazanywe, Alimbongo abakomando rwose baharunzwe. Ubwo ntawamenye igikurikiyeho ubwanga igihe 23 yubiye imirwano dushobora no kubona yigaruriye ikitwa umujyi wa Rubero cyangwa se